bakithi bathi kuyakhuluma khonokho. Salibonani bakithi bathi. Kathi kulabantu yini khonapha? Nala mehla saboni bakithi bathi. Bakithi. Ngibasho kunye bophoyi bambatha. Siyayikholisa kunye inkonzo yinayo bakithi. Ngiyabingelela ke abafundisi abakhona kwena lendawo. Egama lenkosi yethu Jesu. Kathi ngathi umanyathi lo. Kathi ukhona bakithi. Bakithi ngiyathaba ukubona bakithi mntanyami. Bakithi. Ubantu ngisela phela kululudenyanya phela mase mbuyela khona. Mina ke ngugogo nasi ngitsho batana bomntana. Izalwa ke nasingende emchabezini. Manje sibuya ngadala ungaphutsha khalwana kade. Sengaphilo unya singanuyise phathi. Ngapho. Bakithi umntwana lo ke imchayela izandla lo. Kambe ngithwala khona ke emchabezi afela afike kimi ebuseni athi hayi gogo. Asambe siyefika nganje ngaseKennedy West leyo. Nithi kambe ngizakhwanisa yini boy? Athi hayi. Thatha nasi ngentsangene emotweni yona ke nithi bomfundisa phela lami ukuchayela kwelinye ilanga abantu. Hayi mama sibi. Ngiyangikholisa okunye bakithi bathi maso kuhlatshelela ingoma kulo mama lade efakaza ukuthi udala mboyile lapha. Bengimile lapha. Dala ngikhona kubhoyi abafakazi labantu okumangalisayo. Bakithi likhonze kahle bobhoyi. Mina khona ngifika ke bathu. Bengifike ngapha ngithi ujaha uvile ngitshela lapha ngase ngiyabona abantu abambalapha eNasigenda. Uvillage sikisi. Kunabatwana bomntana abakhenye khona phana ozalwa ngulo lo omncinyane lo. Bathathu manje. Uzothi lokho kwesibili lokho. Ulijaha nyanya wahamba ayakhela lenkayile abangisapota unomangalisayo. Bakhona abantu abasha lapha. Likhona ama-2000. Batwana bomntana nami nisiphathe kahle kuyangishwa. Kuyakela ukuthi umuntu emunye ayikhomba amajakha angu-5 yangishwa. Kathi usebenzisa i-memory card yini? Abatwana balezisuku bakithi. Nxa uzakhomba amajakha azabenje. Akekeke lokhu bakithi bathi. Thina sakhula namanyathi. Ugogo wayevela athi hayi uyazidla. Wawuhlala usuke intombi sibili uphelele okumangalisayo. Kuzathi khona babuye bezokulanda ke bebuya bahlale phandle komuzi bathi sikhulekile thina ekhaya. Yithi abakobani bani baqambe kini isibongo sabo leso. Bazangena ke ekhaya kukhitshwa imali ayikhona lini eliphonga ukuphuma lina manje. Ngani umuntu angazathi isizwazwathe ngomqwayilo. Hayi soligidela ke bobhoya ngingalandisi. Umzukulu wami uzangifakela ingoma bengiyithanda okunomangalisayo. Hayi bakithi ngimsapothe phela ugogo bobhoya ngitsho. Ulokhu umzukulu wami lokho kuino lokade kugida lapho phukuphesuka lapha. Yakuthanda kunye bakithi bathi umntana womntana uzalwa ngulo Nasigenda kuhamba lo. Ungwelisanye. Faka phela ingoma bakithi mntana wami bathi. Bakithi. Ufake unyanyanya boy esasigide sisonke unyanya. Hayi bakithi. Angithanda ukunibulala Jerusalema. Umuzi wakhanyayo kathakiyazi. Sasihlabeka mina bengikhonze eBrazani ngisakhula. Hayi bakithi besikholisa abantu. Faka phela msukulu wami bathu. Kathi intambo idingayo siyo nje luhlazo ikhona yini. Mina ngafundisa phela kathi lo ngathi nguchuma bani. Akushuye.
ubanyisho kati ubanya kati mncedise bathi amehlo asaboni boboya uhlofu gatsheni uboya benyathi sikhumba simatshafutshafu kati ezinye zibutshekezi hayi bakithi faka phela ingoma boya hayi khona leyo mani kathi yona ingoma enje uyifakele yasinene sadinga dingela mzukulu wami bathi funa ukuthi gidele lokunokumangalisayo bathi nasasigida bakithi sakhula satshayisa injonjo linali sazi-ke sasigida bakithi bathu he sasingithwe ngithola mina uthole ngigida unokumangalisayo ikhwezi ifonoma Sayicisha mani boy angithi bisimnandi unokumangalisayo